Impact News ke agenda Manipur miyang tabiu puno po ahmad taram oksab galone na kurumjari loine ngasi ekhona khana jigdriba agenda Manipur ki topic asi the relevance of Nupi land in the present context of Manipur society Manipur gi ngasi le societies gi famous da akhogi 1904 amasung 1939 da hogiba malem da yamna tang thokpa adumlaba Nupi land gi ihosi akhogi Manipur samaj ngasi kadai phabu masigi relevance lady masi mari lenri masi kadai phabu applicable ori kari toguni habana singgi matang da khana bai tanjalo jage khira masi ga mari lenna akhogi studio the guest on links briefsi agi extreme right links briefsi hoi oza Dr. KSS Bimla Devi retired professor Manipur University oza botram oxari and welcome to agenda Manipur adog hek thangna links briefsna koi se Sobita Mangsata Bomni President Women Action for Development Sibotram oxari and welcome to agenda Manipur adog hek thangna links briefsna koi oza Professor K. I. Sadananda, General Secretary, Senior Citizens for Society, Oza Botram Oxari, and welcome to agenda Manipur. Oza Sehana Manipur University the Gisup, Akogi Political Science Key, Akogi Oza in a Potabi given Yam Hena Sukambiram Gani, Samak Nupini, even Akogi Nupi land sit in the Somali, number thing the whole the brother with the Kazatre. Adabo 1904 Nupi land si, Moro in a Matamu Akogi Lalup Kaba, Aduga Kogi forced labor toba, Adaga. Akogi singi text kangen henga khibidagi madubu khambangam da thingbangam da bigi hogi iho amanena di hypet akoina khangjam matam da khadilei oza masimak reason du obra da to to factors singse kari na matam dugi orba socio political akogi conditions se kari film dei hidaina Nupi land gi akoi tangai fadaba ma women's uprising ma lakhibse akoina han Nupi land si listening na marida thokibani adugi maram si ayamna akoine assistant political agent gi yum si anirak hanna mai thakiba adi impha da leiba akoi mi singna madu mai thakibagi maram du kargino haibadu akoi British na hek lakpada mamang da pangiba ningthong macha sing ningthong singi loyal circle aduga factor amana lairigam na phangjabani akoi boss have ongi sanatombi sujandegi machanpi akoi si akoi boss have mixwell siga yam toina unabigi mana unari dudi mopa surchandagi adi mara surchani machanpa mopa si oinin dawai gadabni chorasan oibun thokke haibigi wasa da ma yam toina unai hai ada sugumba unabistigi some kind of relationship ma develop tokulakpa khotpa maduda amasu factor masuni hai aduna matam da leram ba sidesa assistant political agent ki akoi gi magi yum si anir khana mai thaki ba sidagi akoi gi kano sina mixwell sina political agent na akoi imphal le banu pa sing chi kabot chale haraga u wa yum sana ba akoi material mayam che long na bi gi hukum do taw tharak pani adu order se aduda akoi imphal le missing na maroi ne pi sing na han lalup leram ba do lalup si amuk hanna amu British ki political agency na amu revive to re haibigi wakhanda tawigi akoi lalupsi 1891 da Manipur si British ki makhada leide adwa next year da 1892 da lalup muthatle haibase Maxwell masamang na laukthokki bani adugumba laukthokki bali akoi lalup ki poda se lai haibadagi nupi singchina akoi gi order se kau adi thali nu pa singsi akoi kabod satpe yade ado uwalor bu yade na akan bi ho ma tawgi baduni iho se akoi na pikna urabasu ma chawi ne ni nadi British ke politician agent na mapandagi army ma ka digujison tawi adi iho se nimda nabi damta adi iho se na praja mayang ge interest ta adi adhikar hai tare magi hak ama protect tong na bagi promotion tong na bagi nupi singchina hogi ba tawi iho ni adi iho se mai su paki adi koi mukabod da chatna low ki ba kanu tu thadungna madu successful oiba oigide aduga matung ta ba hoi akoi ni thong cha kharabudi na koi exile tawi political agent na British political agent na aduna ahan ni pilangi akoi report ase akoi Manipur ityas ta nupi singoi ba collective force na political agent ki British ki rule ki against ta madu ta hobi honi yamna akoi na mayamna kadiyani athasen ba haitare British ki mathakda tawbani na prajami yangi biapta aduni haina logre gapunga ji utana marik sumba kogi 1904 gi Nupi land first Nupi land se madu kram to thokibana hafta women's emancipation women's power se puthoke habigi ahan madugi akogi symbolic oiba yamna fajaba akogi event amani oja matang jam laksani si koi 1939 gi Nupi land si
yamna khoi yamna masisu relevance level pot am khagni masi maroi na khoi Manipur gi seng singsi khoi marwari khoi traders kharga lautunar kanda khoi matam seng yam tangba even second world war 1939 the second world war hobani malim go insu sa da marfu gi sang da price wang khiba matam du Manipur dagi sumaina mayam lakpa khorpa mayam sumbai factor mayam khak sulere oja masigi mathakta khoina sum tajabu matam da masi akogi masi khusim go artificial rice scarcity amani habigi pot masulere masi katana tana oja matam du oriba socio political cultural gi phibum si masi atoba factor di karina no masai sing ta masna kadai go effect pi ki no second women's war Nupi lal gi thodu thukis historical background habitai asigi nainagadori bo famasi lakringi da yana bada the puari gi oba talk about todok sing adagi likhun ji libasi yampai oja bimolana hoje habi gi ba 1904 ge first Nupila an ban Nupila ge background ma phajan thangre 39 gi sire ya man khangarabni yes second world war ho bachahi ni 1939 1945 te loidori ni atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki aduga loinan marake se da chahi manga taruke period se da talk about events mayam chin manuga amani Manipur da talk about second Pilal haina khangnari ani suba Nupi gi lan Nupi lan haina khangnari masigi maroi ba talk bagi maram se mayam hainri budu achum Manipur da koi cheng ji phang Impal ge khwarman bazaar da cheng wan ge la pa kambu cheng wan ge da phang dra bane aduga somdana mildana ko mayang koi ge rice mill gi mapu odipa tamdugi madugi moina loi wan jang ra bane lawai thawai da chatlaga kholaga koi ge cheng mem ni moina paisa pai bani na ko adu wan jal laga thamaga stock ko bana sum thamjin ba aduna praja mayam si chani ngai lepta aduna hungry man is always angry man masan lam of this how aduna mayam punamak se asaw bagi wafam se lakpadagi maruina Nupi na karigino hangba yabadi nupa thok tadana Nupi thora isi karigino si wangsima layam aduna aina kanjabadi Nupa gi de 1891 ge landa last war of Manipur ge independence ki aroi ba lan pham med sokna gri do ma thi gravani na adu yes prithvi da ma ge samrajya de nimit ta de hainri ba number world ge number 1 power British empire ga physically challenge to dana koina akoi ge ning tam purak pa ma to ba kai tu di oiroi habisi khange marmaduna Nupi ma'am ji chongthore thauna paraba mate mai ben ma'am ji aduga passive resistance non violent resistance niko mase violent oiba Nupi uprising haidna habi yaroi non violent ni Gandhian principle da tokjabani passive resistance satyagraha gumani aduna 1939 jide da Maharaju out of station ni adu cherap case jide da chalaga si koi ge assistant political agent or mani ko da natra yes mane cherap te ge Nupi ma'am singchina imai ben singchina ko raga se telegraph office tan pun lai ne makhong na ada Michael from the yenga di British ki culture Nupi would respect over ki sigi wapam simude koi filter Hitler da or moba Mussolini do or moba Japan ki tojo do or moba madu tawr moeba yes la telegram Maharaj da telegram to budu aishuya wai du chatke makhong lai ni telegram office da project leri ba dagor ki zida ler meba koi angang wai de hona madu ta na assistant political agent suto saib koi madu pulaga Maharaj da telegram to holimne chini tawrisi aduna ultimately hijam irabot ke made matam da leitabani mapan da leibani ko silchar da kainu leibani adan hijam irabot se janita irabot
se magi kenoni man engine na tawbani du tawbani kain tawtana madugi haktak te ni irabot phan na order kat pho ichu ko subsequent events sing chi wai aduna kol karkhana da moina cheng ji ta ta ga mapan de export tawba sidar leiriba manipur gi pajamyam na cha phangdana hahakar lawba madugi wafam se nupi sing sina thora phana chong thoraktana prithvi gi khwaidagi kanba sakti ni haiba british colonial empire ko magi mayakta passive resistance oina gandhi na local amba yam effective oigraba madugi pambaina bharat ki ningtam su purakhiba akogi satyagraha gi mawong mani en ai hajage aduna masi thokhribse masi yam significant oi 1939 ge ani subnupi lanjau nupi lan and have say lani have say physical war nate ko it is passive resistance satyagrahani non violent oi na changsin ba adugum khongjang amani nupi oza matang jam khangjang si Mr. Sham hozki darbar gi kano se political agency masi put serap tagina kogi telegraph office hola e dukan da kogi bengal da leba kogi maharashtra wari sanalam ta laktile adu manchigi mangoina na kogi mapan da koi seng export to se thingani na moina order amadi thoki hai adu last masigi on flimsy ground da haitare koi maram trangama pil salaga tawkhibgi posam khak amai tawdana mayam si hesitate to haitare koi women folk mayam si sounding ba pen do mayam khak tawdina koi unprecedented oiba mayam gi mass uprising khak lakiba oza matang laksaning di manipur da su ngasigi society koi manipur gi government laingak sing sing makha for the last many years wahina ama haiba tawna ma taw kayam khak si tholaudina ngasigi relevance manipur da leba nupi sing sina nupi lan number 1 nupi lan number 2 sigi loru kan da koi kai kai tawbi yaina lo inspired tawbi koi itihas ke ba yam remarkable incident thokrib dagi inspiration se hauri ba naharol sing nupi sing maruina agoi sobita hoy women activist to in thorok to ka tawri puno se natural corollary nin loi so na thorok pam to aga agoi governor nazma have to learn how yam kan appreciate to manipur gi nupi sing sina tawri ba activist ama oina moina tawri ba thodang sing se masi yam tang thu bharat ki haidna appreciate tawri se masi there is something historical heritage am lay Saba 1904 da udana sa happy giduni ko it is some sort of moina the rebellion happy ai ba ado non violent rebellion haitari thang ten paraga ho gibulan na te nongoi para ho bulan na te ba gandhi gi achum bagi truth force truth ko achum bagi da makta magi sakti se nupi ojarasu nupi de amarom de Hindu ki mythology ki belief ki matung ina de sakti haribne devi si sakti ki tungna pham oi mangon de horok mi harib adugi manifestation do madu koi manipuri nupi sing u phame je uza hojik leiba context di adum leiba khogi nupi sing da horibe ihok sing natra khoi issues myam khakna khogi problem si da ma dam leire adu issues myam sing da khogi nupi sing si khogi mass on thorpugi matam oi na khanra oi ni khan ultimately thorkani karigom henjel agadi ko hojik nupi violence against women tongan bin incident mayam mama madugi statistics te sobita da loin le robni ko what ki secretary was mana loin khangi ado cover da su mayam punam loina khangna ngak tani adra masina hen de henjel agadi ko there is a saturation point khang bagi magi Lakshman Rekha haitari my limit mo limit aman lantho agade akoi nupi sin soi thorkne ki sana ya mai sing ta be mai timing to sab sana yodri limit mo lantho gi timing ro gadi su sudan la kamni se so bita oje khoi jan su hapet womang su ya bin yan mi kre ado khoi su yam na mun khangji se so bita na yam kan sahi for the last minute couple of years sam kan crime against women nupi sing gi status si tha khang kan na mo no film sam kan khot na dun lai ado pu still khoi se hoina law na international for night violence against women kai si pangthok tuna lang na khoi gi nupi sing sibu khoi gi yam na khoi gi lemjaninga oi ba the symbol of power oi ba gi
Manipuri Nupi sing the low given 1904 1939 the low river role ma'am sing si yeng the ko nupa na ko gi low bangam gitam yes historically matam gi oiba situation di oram bade adu low river role si malay form ta da sigi yamna thona phaba yamna itihasi oiba kanu si amta low bangam gi banate laibak thibidi crime against women no mo gi handali nupi bi otli nupa nupi bu otli amasung crime against women and children gi sang se handar pangam da film malak panina ngasi akogi different field da nupi sing low ba yaba role sing da ise kari no jimu masi se sum ya sum chatba sum law ba sum sum halak ba sum rep to kholak ba si film se kari mu da ka ta khali women sports phudu no one kan ai haijage maruina sagi akogi ziki 1904 amsung 39 anibaki land se seisda akogi ima sing sina yam manipur gi prithvi gi mapam amata da akogi ima sing na tawgiba adugi war duguma manabati amatasu akoina su thegna di like tasu tasu tade aduga matamdu da ima sing na hogiba lan animak ngasagi khangba ngamaktabadagi ko adum tholakpa aduga maruina koi nupi sing sigi koi gi inborn quality haidar adum pokpadagi hona koi adum kharadi mating leiba mathongna leiba se dum leirimneba da matamdu da hogiba lan du di leibak ki damakta neba ata singna koi gi leibak sida koi gi leibak si gi maroiba misak sing oiriba adum koi nupa nupi leiba sida nupa da violence atharak pa haitare ko adu da koi gi manipur gi koi gi ipuroiba sing isa sing nupa sing kannana be damakta ngasagi yaning da bodo atharak liba thawong political gi oiba problems me amam di lei aduga ngasagi kanuga puhallaga sona kandegi u koi gi technico ziki matamda adu puraga tawraga fuda puhalla awaba makoina tawriba myam de laksana tawba myam de pelaktabadegi hawdo adugi leibak ki neba matamdu da tawbu 1939 so chamane leibak ki be I hawda hawbone hauzik laiba context si adugi I hawsi hauzik manipur degi armed forces special power act lok thokkinaba hawbu so koi ima sing sina koi gi nupi sing ji thamoida wa khalonda ngasagi kainom tawrakpa matamda imung da mi khanaro saida khanaro tawrakpa matamda so koi nupi sing sina phanchong thoga akoi tawge noi ngai kho haibegi protective kaino se kaino haitare akoi je protector oibegi potse dum isada yauzaraga su lai madu nang tawjo nang nupi ni nang nga kadabne na kana min zhelakpadi natte ba akoi isada loinaraga lakhiba pot amani ado matamdu da hogiba tawduga de hozik su dum arm process special pai lo thosi do nupina dum mairong hena mapan thokna na haron thengna bobo oiro sipai thengna bobo oiro khoisa dum oiraga lae aruna hoziki context da khoina hanagi khoigi nupilan gi khoi imasina tawki baduga hozik oire iba manipur gi yamda increasing rate of crime against women crime against humanity so khoina haibi ko sigi torpo matam sta yam thina hengale tauri dum lauri khoi su dum kahani manipur dal lairiba tongan ba non governmental organization degi community based organization people based organization yam se dum lauri ba adubu crime se handara koi ki pot sidi laite hana torambana koi no mapan gi mayuk ta haitare ko hauzik sina muk akoi manung saisda aikoi masel haitare akoi na protect kanna tawraga leiriba khoi gi puroiba khoi gi ibung mi passing ikhura mayam sing sine hen onjal aga tawrak gi pot ama lak pasini am lore ise masai sida ai gi ipuroiba ni nupina dum ma puroiba hat pasu yaukre ado court ta sanaba matamda magi marando yam kanna sauna pi hi deba kaigino da mana so long kai ni chai tara ama kullama safar tawrpa bekodingi phuba thangna yan ge taw yan su yan ba tawrpa matam sida masa kannabai dam tama main paduna dum otana leibase masi sumja tharagadi imung se oiraroi aduga angang sing se sembe yaroi kaina khanbadegi nupi kharadi ma puroi hat khreba madu khoina kare hani support tawba na taga yaning begi wafam natte magi degree of crime henjalakpadegi magi kaino se phongdo khibane ba hat khibane ba aduna hojiki question duga mari lena na aina thamjaning basi kaino habda pendaba mayam si am leire
ko imung khudingda nupa singje yengu Manipur gi koi gi oiriba phibam jena pothabang khangdab degi yu thakchale degi drug myam jasale drug se dum alu lege phangdab da drug ti du jena khana phangbai po se leire ana drug ka yu ga sida dum available oibani na sauninge yu the harau re yu the nungai re yu the mi poloi re yu the yu yaw da phabam da leitre si ma tang se sida po gi su yu yaw re si gi su dum yaw re ba stage da nupi sing kayam wa ge have do ado time will come nupi myam sing ja ingonda ai di victim myam loina rak pani moi phongdok pase yam phajadaba myam phongdei ko akoi si ani ahum suba nupi lan hawo matam oidibra handa ki ahum suba nupi lan si di mapan gi British ki mayok ta nati India gi mayok ta oid India gi mayok ta di hawreba ai koi imung manung ai koi nupa sing sing mayok ta hawbasi yadribra medam ka haibas yam yawra kreba aduni koi ne am concern oiri se aduna madu thoktana ba koi kadongsi gi haibas leibak na su miyam na su imung manung na adegi nupa community sing hai tare ko nupi ngaktana sum lawba khongbasi si sum tawbase koi ngamdreba tawri lawri dum sum henjelakpa usitaba nawa lawde patrakel akoi gi society ma su oibanina nupi noin tawra kamna kano tawdo nawa lawde ka haibegi posi su leitaba te for example aikoi na 2001 onwards degi gender issue se ngangaga lai ahan begi gender issue sahi mari manga se yam chaktina difficult oiba tak sam oigeba khoida adi gender awareness program to kan san pa khana nupi myam sing si mana empower to kan akoi gi akoi nupa khoi gi mathak ta nupi sing si la hanna bani man to ise kan sometimes adum lung thajal ko yawda bana teba ad thajale na koi to khib su lei negativity wena pu gi adum mai na pui ko adu wa gi bodo jiti tam tam na ahong godi myam ma lai ko adu mak ti leitre dubu akoi no ji pamjaba se khoi gi men folk sing se men group sing si gi side te gi su crime ayam ba thoi ba myam se koi kai ba ho si kai na khana ba se kaino da every crime sing jen nupi na to bo crime ma singa nupan to bo crime ma se hoi nupi na su nupi oli nupi na su nupa oli nupi na nupa ot pa de gi nupi di hai na kap pa ga lang nang di kap set pini na kap ni hai go tu san ba matam da gender gi kano si ko nupa di tu san ba matam da nupa na bu kap ra ne hero na bu kana hai ra ga nupa se encourage to gi da nupi de na discourage to ana kaigum nupi sina nupa se olak pa kan da nupa se kap ngam da ba de gi khanga ga leiba do ai mamang da nupa ka mapi ta ba di ngam da mana khang da u phunu yeng ba da syang ba do suicide commit anirak tawbada si hodaba adugumba nupa kya sulla khre ko mai nupi na nupa ngang narakpa valentine day da rose ni panga leiramba do nupi si gi upu manungi phi karakta ga do nupa sna khangak pakanda ai si jarage kain tawbadagi second time si honarak da dum kan kiba third time yodring eda mamana bamna puraga lakhi ko adu matung degi khoina counseling piraga nupi du su nupa main so khoi chatna visit ka tawbadagi hasiam nungai na tum leimina ki ba leira ado aina thamningi poti nupi si ako kapchet pini ason bini laina agum thot pini adegi leidana ko nupi haibase asigi poche leibasina su nupi singsina kare hane kappa kano si taw adu nupa gi di kappa ya de nupa di pi ta bode haibanina ne nupi na nupa otpa kanda su akoi awaba yam thingnare otna ba neina ba haibase obu power to basidi super phate masi tawdana be dam ta bot male and female ko whole community khoi leiba myam singsigi kanu se contribution se daka tai masi khoi na thingauda ba taraga di ngasai gi lan du di no muna traga no mati adu di soi dana lakani haibase simade aina su thamjani kai gi no da aina nupi samai machin men ngam ponte mukhoi gi pen da ba myam se nupi sama loina makse maning thongan ba ngam moi wara ba khangba ngamak traga di no modi kaino da ima singdugi idi khoi da su seleba adugi idu lana chalan ning de okay sene am like sing tami idu yaur ni na matam khar khang ba ya ba khang su magi limit of tolerance sama ma khoi pass kum tam da madu cross to kum tam da madu compulsory akhoi yam tuna unprecedented oi mong da mass ki uprising ama against asumba crime cultures ki mak ta hor kane amni khoi ojana su magi limit am yau dikhai di kanu ma kanu la oi aduga tasing ma akhoi women's sports si su tholak ki ne wafum si thamjab ga lena na khoi break maro jage break matung ta khoi tun hanjrake impact news ki agenda Manipur bijeng ta dam dai
Angels Coaching Center, Uripok Polem Laikai, Imphal. Admission starts for Class 10 Revision and Class 1 to 10 Foundation. Our achievements: 11 position holders in 2013, 2014 and 2015, 20 position holders in 2016 including first positioner. There is an unparalleled coaching center in Manipur. I see successes at the coaching yard already. Soon I see successes soon I have break matungda mireng tabi punampu amukan hatram oksari adom na yingri bisi ezina manipuni akon ngasi khanan jeriba topic asna relevance of nupilal in the present context of manipur hojik manipur gi or film sida zakhiba nupilal ani gi thodok tuna karai pod relevance ladi madu importance ladi habigi matang tani ko zakhet bi mulada mulak saning se oza akogi nupilal si hawra matungda yamna significant oiba nupi gi ihau manipur har gadi akona sum uzam matamda 1980 digi haukiba akogi maira paibi ni saban habsina akogi madu ne na ko lojaba akoina ubu phange ado hojibaw do maira paibi oni saban gi kano si ni saban si maira paibi bu mong lakre yes matamdu da akogi army gi ko afsfa lakhiba adagi manipur da lalwi rang ka si problem mayam khok lare mas lawriba akogi magi nupi sing role aduga hojik ori film se kamai explain to bini mase akoina akogi khunai nupi singi yogi adi mawng matausi tongan tongana ado different form haita different situation se khene na asagi nupi gi hodi adum lakpa ado thengeri ba akoi samasa singdi khenaba ado maina lakpa 1980 da khoina maira paibi gi hogi ahan ba ni hajar su 1980 gi mamangda akoina ne sabandi na 1975 da hogiba agi akogi imphal da natana rural areas da akogi kano sing da yu takpagi ai statute phange ko statute si 25 January 1972 da statute phanga matung da praja me ang yam harauna re aidi akoina koina tandarakpa koi demand ma phange haidana yam harau ro ma tam chu da kadai digino khangde 1975 ki 74 ati kuji 72 da statute phange chai ani hum leraga yu thakbi ki samasa se manipur ki akoi tampaki lamchi da yana pak sanna sandorpa albegin Nupina, Sagi Vivasabita, Nagibido, Nupina, Magi Imunda, Hangamadi, a great put a sing a mutaba, like I the so you talk when the passing sina, hey na, Samasaji, Polopodigi, Nupi may have the Punjalaga, a queen is Habandiana, Miss Hatting Bigi Kongjang, Hana Santin or Lake Revenue. At 1990, April Meda, Aquina, Aqui, Pasoi Langinda, Taugiba, Aqui, Charso Pades, and Amada, Aqui, Misi Yana, Nupi, so Angang, Yana Sigiba, Aduki, Matunda Liber, the big hosting. And the Dimera by the Hibernate. I mean, not Charso Pades and the innocent representation, Siamna, Otnadana, Siva, Sangba, rape, overcopa, molestation, sexual abuse. My answer with the gee, Nupi sings not Tuakanda. Like I think there, Akoi Makuta Mera Pairaga, Sangwani, Sangwas is the Nubasing the Todi Henta, Amiga, Mayakuna people, Mamma, Lapanina, Nupi, Sangakanda, Akoi Matangi Matungina, voicing do, Mera Paibi, Haidana, Lapani. I don't matter the armed forces, Bishop, XC, 1950s, and Doctor View, I will say, Mera Paibi, Yamna Makogi, objective, main objective, I do the name. 1958 XC 1980 September tang ni pandani whole Manipur da lagri se adu mamang da chingi area sing da legre ukul da timing long da sanapati da 1961 yauna muiba matam du lo rim bai enin sigi member muina and chingi lam da di yan ngan na legerani XC adu tampak da di 1980 gi September gi tang ni pandadi ek ase salai ko matam da nupi sing sina pak sana Adi matamda armina ekti makada charge tongninba phaningba haningba adu intoleration tawba da yan chatina tawba mi singi handicap oi wa yaropa ayam se akoi na 1980s 1990s akoi decade ani se phangre ne ningi ara 2000
di 21st century chang padi kharab di change tore su akoi na monorama lagi da 2004 gi akoi ni jeng bai ai mana lagi da July gi tang 13 aduda akoi gi India gi kanoi na akoi armed forces bisa yakchi lokthok ka da ni haibi nupi gi hosi akoi kangna gi gate ta nupi train thoina akoi phi yaw da bana protest tau gi ba maduna kwai te ki tenu gi ba ado kangna da gi asam level sip tau gi ba adi changes la pa nupi gi kanu sing si ek tuma lok thok tra basu adi changes kha de dum la ye ba aduna aina khanja ba di monorama se na contribution se akoi da chau na pi me ni tau di samila so pi samila so chai tra tro chara helam do my contribution so dum lai ana hojik si sum la kan da ek si 1 year extend ta re disturb area ek to extend adu ek si lok sok gi wa pham de late marak si da ma sai bi ma sobita na tham gi ba akoi imung manu gi wa thok lai kai gi wa thok aduga lai ba pot si nupi sing si da adu hen na adu ya ni hen na samasya si chok thok na la pa adu mu globalization gi force ma ai di sen thong gi phibun patta bin na mani pi gi nupi anang nupi sing si hoji akoi na sabe to na yeng da mà cũng rất cái na cũng mga bảo work trong giờ cái sa ta là cái mà sa lấy tâm mình khối lên trong vấn đề gì thế nung đang là đi mai nụ phải yêu sao cái phô bì vậy em mà nó sai biết tôi cái linh khang gần anh nói đi khơi trở lại về si family gì nô mà cái xin lọc vào sen thùng cái awat bagi problem mà lạc vào anh đúng không cái Manipur mà nung ta khơi đi blockade ban cái port mà mình quảng khai là bagi port bây giờ sinh này rồi cái đó burden đi cái nào thì pi cái hay bây giờ nó pi thì pi này này anh nói nó pi cái nói là yêu cái liệp quay anh đúng là cái này là different from the lạc bây giờ này này anh đi nó pi là nó cho cái về nó British cái against cái là sole objective này lấy cái vào học sinh nào mu democracy hay là cái government lấy đấy anh cái government lấy được số akoi na koi governance ki wapam da sen thung di wapam da de scheme ka project ka intervene to ga la yu na ka na basi phung phang ta ba ma du ki po si yam nei no be yan thok ka ni ni aro nupi ke wa ba si khatang pha bi ne ni nupi na wa bi je la ga ding sai ai ke ma puri ba wa akoi si ba ko pe ki pot lai la ka ni ni akoi na nasi phajana kan to ge ha di koi Manipur da le ba koi marui ne mai te sing ma try kare social norm belief practices and other service imung da ma ku bo ka ma mong no pi ga mani bo ka ma mong no pi ga ma tai ga de ma na no pi ga relation ji how is an de loi kai ba le je ba adu ne di adu ma social norm do ngak tar bani na hen cái phi ở đó quất trong đó lạc về nhìn nó cái religious norm sẽ cái hôn đúc cái đó và xin là số cái hen phải phát nó bị gì và nó mọi người nó khăn đấy rằng thằng bị globalization thì cái lép tập dynamic change này na lạc cái này đó khối nó cái tổ cái cái bộ phận này rồi xem mà tăng lạc sinh thì yes uniting force mà aussi khối lấy cái đó monorama mà sung cái Samilana cái tổ cái đó Nupi miam cái as a whole unity in diversity gumba makak mayam gi khoi different location da level Nupi miam sing pulap pun selaga hob I hob da khoi nisna yam na so big force behind the khoi gi lai I hob du yam so pot mo oi ki ado hojik ki matang da isu mayam khak su leire ado isu mayam khak leire khoi ojang su thambi khre ado hojik si khoi gi Manipur gi Nupi miam siam aware oina ba khoi gi right sing tan bangam na mo khoi si tholak pangam na ba khoi gi yes hoji khoi gi 33% women reservation habdi leire ado masi matang da khoi Manipur da political awareness inta politically Nupi sing masing hena tholak gi mathau tabra Nupi sing gi standard se wangkat na bokon tam tai adudi Nupi sing si dum akoi ka hani decision making body da yarok na wegi pot se si ichem na soren supplement to birakani ko akoi Nupi sing si Nupi na sudum Nupi thaja wegi pot se hojik si kya so kanu to driba aduga Nupi se lepadi thokla iko ado sai political arena da koi Nupi lakpa hoji sit humpu leiba hojik pudi hengal ani ko sit humpu leiba kan se Nupi ahung khatane ba khoi yauri se nana khoi gi boy so dum lakpa ngamde nakalamrom da Nupi lepakpa gi tholakpa se si su wat leba si thokpa wat isi kai gi no haiba taraga di si khoi gi patriarchal structure khoi gi patriarchal norm se sai sida sai gi khoi gi property inheritance right hai tare ko khoi property ga sumari leina doine board ama lep kan da hoji ki chanari ba taunari ba myam se tau kan da khoi Nupi singjan chongthok pa kan kanam support se
mana lepke na thola ga so hoi yamna thona phana tholak khibani tholak khibasina oire ko aduna taba mayam si bot lemninga ga so mai support mechanism hai tare ko si pot jam ni me bhojik se aduga adi property si am depend tawe hoje kaino da aina bot lep na bai dam tai gi property lai riba low income yon bai ba se mai gi family du gi akhoi ai husband gi lai riba relatives me am thing ba khot pa su dum tor ka ne ba si de ai example ni ko in pizari se anupi ni oragadi anupi na tor agadi adu gum be gi pot si su factor am oye ba adigi nakal amorom da thulak pa me am su yaw hojik ti am lakre ko lak pa si masai sta akhoi tholai ba me am sing si su akhoi nupi sing china kano tau da bhai akhoi gi level of awareness nupi sing se khang da rai su khangi aduga khango da nai su khang de example loina akhoi nupi ga ot panai bagi matang si akhoi na example ama ka mp ba kanda ngasi aina sida lamdai si nupi m lai ba du muslim ne ado mana ma hai se kaim khang de ma ukil da paisa si more than 4.5 lakhs kum ba sat khre hai ko aduga kai da chali no have the mam chan pi 15 days khaktani lu honga laura kanda sai gi nupa mayum na demand se kar puro udu tau dauri gi pot se mayamam tau jane aduga lu honga po kanda mai gi ulei ba potu yam da ba khot da ba irang horapa ade kar puro hai ni pim ja se mayum da halle ko ade di mayum da halakan nupa mayum dei su kaina da na ba gi case tau sele e ade nupi du dei di mawon da orlak panai rak pa tau rak panina fuba mentally and physically tawrak basida ukil ani sure man chali se han bo kil sida 30,000 tawkre aduga ona taina na nupa mayum sina property ri chana lupa mayam hurala pugre haibdegi imung duda mai imung duda leiba mabung ne mapa ne mama ne moi mari makse huram bagi sa se tawrakanda anticipatory be lok thok si pisa yamidana more than 3 lakhs above se chatkre haiba to tell the 4.5 lakhs to 2014 de lu hong bane kurokrak tara yam wana la eba la ko matam sida aina hare free legal aid service leire hoji karigino nang free legal aid chati akhoi di kain khangje de hije kamai khangdoino board ke mla amna board le pegi to bogi board ki meeting da no chabun phamme adu kai kana ba phange ai hai go ai hai si mla sing tabi ragadi saugane ado haji khoi da awa ba ta ba matam da di achaw sang myam ning chatlage nang si to si chalu to gai to di ado akhoi na akhoi awareness myam toy ko women commission na su tawi ato penjo myam dei su toy myam tawri akhoi awareness free legal aid ki so awareness at e mi kun thani putin mi sang wan til le adu na di level of awareness moi da wat le moi khangdam ne kai chatoi no kai to no pesa tap tai tinga yam thina ware ba hojik si moi se adu na sigi pachima le adu na politically akhoi na yang pakanda handak su khara budi dum tolaka da wo male aduga 33% reservation leire na local self government ki hojik leiri ba pradhan gi adegi member gi kai ka to se masagi potential leina tholakpa mayama ba fazana rule tawri ko adu so koi thine aduga suna natraba magi nupi si gi kota di nupi tare ba nupa si di lepsa ge leira mine ba nupi se thagale e ba nupi se kare ka kan si da akoi meeting cha kanda pradhala e haraga nupi du di han already phamaga yawram ni ko pradhan se khoi mak ta khoi khanghodam ne ba adu pradhan lakti na sungai ba pradhan ji noi nupi ni hai dai ne kadoroge hai kan si di geta chang ko se nupa oin chang e ba adu na ngasai gi khoi reservation lakhama leiraga su ko khoi nupi sing sina akhoi gi political si phajana arena sida lakna na bagi akhoi gi kano se tholokpa matam su support to bi bada ka tai aduga ngasai gi ai gi soidu di aina tawdoi ni ko pradhana moina ngasai gi mai gi decision law khuding mak tu di mai nu pan tawraga laaga di akhoi gi political kano se empowerment kai do nom soiri ba akhoi political empowerment jam da ka tai aduga until and unless nupi singsina decision making body da lakti ba phawbudi akhoi gi kano se adum khara di wagani kaino da policy level da lakpa kanda di policy se kanan se makadoino legislature singin law se makadoine ba ado legislature sing law sem do ba lawmaker myam sing ju da ko yaudre ado law si khanga su khangjin nadre se sem na bu su hot nadre poto adune ba koina oji crime against women akoi nupi myam wari ba thingnari ba myam se aduna ngasai gi hoi nupi myam am di handak di thoglani tholakpa sai ja koina mating leina thabak tawgada ba sengba qualified chu oiba nupi tholakpa taraga di akoi nupi myam sing je
मानरगा अखोइना नुपीसी थादा मतम काइदुबी कारोइदिनो अदा अखोइ नुपी म्यामसिंगसि नुपा म्यामसिंना होइरगा हुम्मगा नाक्तगी येत्तगी तुंगदै मांगदै पुश तौर चटलेबो होजे दिस इज भेरी अनफॉर्चुनेट नु आइना हाइनिंगिसे सि लेरिगैदि अखोइ फिबमजे खरा कनो तौगद्रा हाइना अखोइ लाउ पंगला लाउबसि तसिंगनमक नुपी म्याम मानगदम होइरगा चटप ngaktani bo khobada nupi म्याम पुरा चटपै कैदा का तागे मानद्रगदि कानते हेबने हौजिक सो अखोइ बीजेपी ऑफिस दा थोमजा लोइ म्याम जे नुपी ngaktani बा थोलै म्याम जे mayumdari maza singduna kadai chalangani kai torangani khangdeba nupa myam ju ngaur loi lerangani ba okay se yam phajam haide oja matang sida akhoi gi ILP gi issue ga su nupi se dum yam phajala dum thole koi angang gum natraga dum nupi se yam dum yaudun lai issue yam da hoji pawde yam sauna nupi sing srok yadun lai aduga hoji si koi government ke thabak tawda akhoi gi department myam sa phajam nupi si yam di ui yam thabak aso man antra so nupi gi masing se dum phajal di yam adubo akhoi rural sector da antra unorganized sector da antra even in the akhoi gi urban areas also nupi mayam akhoi supum dong phang khang da ba waba koi si hoina sa haibiri ba masa masudi yok to ya da mai nupa na gyan tarak ta ba sigi burden mayam kha even pung manga da tor pung tro phau da tatlu ba da halakan ba gi wow mayam se kwadi hujin pi sing thenari problem si mai economy gi sector sini thabak ki problem sini aduna nupi sing sigi oiba ma khogi senthok na bi ma lak na bi anoba a new revolution ma darkar tar ba akhoi gi ngasa gi nupi langi adum bi thauna lingjen adu lising ma kha da ma hogi matam oiba da women empowerment hairaga yamaru is political empowerment jo yamaru niko adu economic empowerment of women mana mapuro bagi masai mangonda depend torga mapuro beda depend torga hing bagi thaine gi chana bise masi kon bagi matam oire ajo literacy percentage akoi manipur ge nupi gi su panai wangkhala bani ko aduna akoi hane gi mong da nupa da sum tanga ga sum leibse masi gi wapum sima akoi kok na mo hona batai ada nupi se employment exchange de yeng biru choba the applicant sida register touring me amsing je masing yam de ba nupi nupa na yam heli ba masing se aduga nupi loin pullaga unemployment problem ki wani ko itla haise nupi unemployed nupi se educated unemployed nupi area ada corrupted wherever samaj nina every government post has a kind of price tag maman piraga leidraga de manipur da sarkar thabak phangde yes sarkar gi thabak natra di leitra bro sigi wangam la eba and sarkar na so pi su ngamoi loina ana unemployment problem solve to targa de makhoina self employment ki mati gi khudong chab se masi skill development tonga ba mayam da nupi maruina nupi sing women empowerment economic empowerment of healthy moi thabak panan ka natra de sum nupa da tanga sum chabagi hanagi chanrakpa adreda depend of sum leitar gadi women empowerment si oiroi ozadur kai to aduna aina khanjabadi nupa gi su nupi gi su loin pullaga manipur ge unemployment problems it is very acute yam chawhuljan ai statistics kitang pijage mayam puna so khangbirabani altogether koigi employment exchange officer register torobisi lakh taret ka missing kun try yogre ado sidai da register tor no employment exchange no taw pi ngamrane paisa pi de so oi roi panayam nang na daka thau paisa tingdradi ko kanada pi no do khangde paisa tingdradi nang you will never get the government job haidna tokre aduna maram wedna register tawdaba lakh ani ahum humslei adun de altogether 28 lakh population of manipur si manungda lakh tara abak lakh tara hena ko register tawdaba loin pullaga lakh tara hena thabak phangdaba like ti hairaga nan manipuri lakh tara ko khaido khogadi tangkhai ma phangre ha ya phangde aduna asiki problems solve tawna ba na senior citizens for society ki maike de ki achaupa wafam oina koi prime minister unadana delegation aniyak sure chachaba koi na amkana self employment yes government thabak loi pi ngam bonde we know we appreciate adubu pasam sagi thabak
tawjana ba madugi tawhum thokpa the needful madudi sakar to bipun thei haidna koin arst to yani sigi wafam cha masi punamaki wani ko nupi gi sector nupa nupi apun ba gi leiri ba picture series da nupi gi phibam chi kadai lege the total number of women employed in government offices government jobs phangba kambu aduga unorganized sector da ko leiri ba lanai thabak toriba nupi ma'am singse masi loina akoi total torga picture ma phajana khotlaga planning to budda ka okay plan to kana isi sutang a supplement pivin ngoma ai to zani ise ozana haibi basu jam chumme sa adum accept to ze aduga maruina hojiki employment gi matang se hoi lai su yamna hairaga employment exchange nupa na di hele ko nupi gi masing de gi nupi sing sida de ayamba ming chalaga kadoga doino ngasai horen laira ba sini am hen greba 80% of our population si agriculture rural da ching da tawraga leibani ko ado like to tamraga mana mingchan bagi matang je employment exchange chat bagi matang europe su magi ojikti thabak lobu kan da lang tranga kun naina graduate ki hairo de police ki hairo leidana teachers ki kai si ozana da hai gi bado adu ki pochi lak pa matam da imung amada mi amagi pinana ba lang tranga haibasi kanana su koi hoji yeng kan nu yamna brain hemorrhage tawduna siba masing yam leire hoji ngasi mak akoi gi dum relatives amada su dum awaba dum thengnari ba ko kainoda masadu di nupadu di ai tok dubya roi na thugai ra kani langai ra kani low yo la kani ingon yo la kani kho chendui chaw na puraga aduna tawra kani nupi da di leite aina haining se sisna lai so haiba kangbu gi oi greba larik so hayo draba khara tamaga 10 da 12 da lehoba mayim pan thokraba mayam sing se somehow moidi paisa ta leba the problem of Manipur ko employment gi matang ozana haibu da aina katang supplement tau jabase laur kan hani kan village da hairo ko once low lokra kan nupa myam sing jwa sana baga degi kan hani ludu ong baga yu thak baga dum taw leba si nupa myam sing thabak so halakpa si gak tan nate ko ade evening da kaida nupa myam se chabun cha leiba myam sing amata su deba ngasai ozana so haibi ke ba ko thabak di government loi pi bangam moiba ai khoi myam sing sina kamaina nupam cha sing sida khoina lai su tamba matam da su magi skill training myam sing se si phazan angang oi de yaholak pa da ka ta Manipur nupi sing sina ngasi khoi yum da khoi Hindu family hai tare ko sida thare ba dhup myam sing ase 80% of the agarbati hai tare ko dhup sessions ki se sidi nupi gani loina replace taw khreba adege muk sa yam sare du khatana te sana na ba haira puri tu dana khotana khoi nupi di yam tawreba adu nupa se thabak suhala pam da ka tai okay esina tani pose nupi yam kan khonari yam wana khonari nupa ka isinong ta glass sangatana phamdana juar sanadana akogi mangol jaw haitare mangol jaw sadana leire masi to labu jaw su habiare masi to piro nupa su sumindro nupa nupi sumindra ga economic condition phagalasi phim phagalasi de akoi jabulo da aroi boina khangjani si yes nupi lan gi mayam ka mai kana ba de hoji thengkhang nai lai ba hoji phaugi akoi khongsak da lai mayam sing si ga loina hoji ki context da nupi lan de khoina tambaya ba yamna phadwa lesson mutam ka do za hoji mani pudu ba akoi nupi issue sing sa problem sing matang da kari da no khoina hoji yamna kanna miyeng sang ga kari pai khara ningi nupi lan gi akhoi linjen magi thongna phaba mayam adu akhoina hujik leiba nupi sing da hatle ha kanda sai akhoi ni nei ba mayam ji khwai gi maru oi ba corruption nai tare corruption ni se hana muthat pa ma changi ne ni adi corruption ji political level de gi hana akoi muthalak ta di sungai ya ro ado highest political level de gi corruption gi pot asi yaudana yam honestly sincerely thabak se tawra kanda makha da leiba akoi mu manu atuga masagi lupa lak gi wapam adu matom da matam di am changi adu khara dum aho ba madi na geni adu go mu praja gi akoi magete gi sai wak ka cha wali ba nu passing adi family du da nu pa ga nu pi du ga se thabak to sap mana na tong na radi pasai yam phang da su magi ma sa ma su lai taman ba yo pra thodo na war we ningi ar nu pi du na one sided burden du loin taw ra ba na pasai crime bi thodo na bi po so du moi ba ar nu pa sang si da honestly sincerely hard work taw da kan da
ꯑꯗꯤ ꯆꯍꯤ 15 ꯁꯨꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯍꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯂꯦꯕꯔ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯗꯇꯣ ꯇꯥꯟꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯕꯁꯨ ꯆꯍꯤ 15 ꯁꯨꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇ ꯉꯟꯇꯥ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯋꯥꯏ ꯁꯤꯠꯄ ꯀꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯎꯕꯗꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯦꯟꯖꯁꯦ urbanization modernization globalization poraiba change sida akhoi naharun sing se ayam se loina chakhabra ninge adi educated tanigo adige mo uneducated kitang samabo kang du na hai so bilan thangbi do adi what culture what pa adi sai na kar to so kar nungai na adigi kar sa thakta yu thakta na adi drug to da therefore the no zagi point um tabiro therefore kayu tabini aduna mu manda akhoi na parents ki thawdang chawini ningi adu mapa oibesu mapa bi saru yabiu adu nupi ju loina na sangbat piu angang aphaba sangbat aba makharum digi mathak tagina tarusal mutara ba ade akhoi no koi se sincerity haiba what is the discipline yaungna na lo work se tawrab di soi da ki aphaba samaj ma lakani ni okay yam nunga je ngasigi the present context of Manipur the relevance of nupilan malem da thokidrba yamna itisik oiba puwari da mayik lana lehogadrba yamna sawa thodo ani si dagi hoina lawya ba idea amasung magi concept mayam se lor kan da ngasi thengrba Manipur ki problem mayam sta nupi singi role si kari no kari thawdang na hena maru ore hena khona khana jama matam da yamna nungai si nupa sing su akhogi nupi ne wana suri mo mi smai tawdna nupa su nupa gi mating du puthoktuna su nom dana nupi gi mateng pangna kana family ama economic empowerment oina kan da khona rakpa amasung akhogi nupi da chathaba crime mayam khak chathari mayam sing su nupa sing go side gi so asoba support cooperation mayam piba loina na nupi singi akhogi economic empowerment amasung political empowerment masigi possible mo hengar hanba amasung nupi sing sina ngasi wariba sing the helping hand amakak lak nabu hot nabu kanda hairiba sing si akogi nupi langi wan thoksi haiba sing da ningdi jana sinagadi nupi langi wan thoksi hena productive oiba significance oiba ma oigene habi wafum si ngasi khanani nabagi thorom akogi agenda Manipur gi khangmungam jabagi damta ngasi saruk abiriba oza Dr. KSS Bimla Demi retired professor Manipur University adagi se Sobita Mangsatabam women's action for development aduga professor KS Sadananda Gen secretary Senate citizens for society ahumbo amukana thagasal hundoksari loinena mejeng tabriba punamakki mathangi नमाजिंग नमिकी नमिदांग वारम पुंग तरुक फाबी ओनदि एजेंडा मणिपुर की माइकई तगी मिजंग ताबी पुनम पुकान नबे अथंग निसरी